Muhikilaykiran ni Naiwaba Sunday, Enero 21. Wan lesan kalalki kabrisa. Man mawanra yang dusi na niba yukukraskan. Wan teks kasaki sa lawa na ulban ka handa 39. Bors ka wan bawina 18 bakat kuna wan nat ka bakat yawan teks wal ba manaisi kay sa bahaba sem aned ba. Bors ka wala na niba muhikilaykiran ni mananiisi kays. Yawanuya tay maapu na rabapat yawan na sut. Aisi kay kirasa. Teks walba man yawan aisi kay kaysa. Naku isa lawan ulban kahanda 39. Sem aned bara. Ansa wina yang yukwa ya sipsnaki. Oransara yukwa ya sipsnaki man spirit kambawina. Man mawanwina nahki yang plapam naki. Yang baheben rulam nagaka man baras ma. Raitira aibig biagaka barasin man barasma. Makaban ka kum daw ki sa muhikilaykiranani. Makaban ka ulban ka na risa. Nahkiwan marikisa naha ulban ka. Lawan ulban ka handat na 39 wan bawa na itin bagat. Dawan karni ka wadukiara. Dawan baraya ba. Ang dawan kupya pinkalaka ba. Diawan wisa, dawan karni ka laka ba, pramis ka dukyare yawanani, laki ka ikuetem. Makaban ka kum wala kum yung dog bega ka, ay makum man try ka ikarang upla kum help mo na ya, kuna mabi manapu ka pram, nahki help mo na ya ba. Bago sinsat mo hikilaykiran na ni, upla manis na ni help, muna ya tray ka ikan, kuna rate ka ba, tan ka berhiya kauraskan. Man raya kamra, lakuyatem. Yawan laki kay ko ito mo kira samtami yawan nupla kumra brin ka beris help muna ya kuna sakra sa nayed na dia nat ka na ki help muna ya ba. An maapli ka wala ra lakuyatem yawan kumi bane ima manis ra, may upla na ni ba yawan ni help wan muna ya. Lukan ka mabi brin kuna witinan ni ba mabi luki sakras muna naki help kum wan muna ya ba. Kuna diara kum yawan na wasta itakia barawan sins ka wan kupya rabri ka ya basika. Dawan ba wan raya ka wan wina ais ka ba witin kakairasa. Witin ba nusa yawan ani yaba dia ba. Dia wih ka bria ba dia sar ka la ka dia trabil ka dia tray ka kaikan ka na briba dawan witin kakairasa. An kakairasa nusa dia nat kara. Helpuan muna ya ba. Babat mo hikilaykiran na witin promise ka na ni ba. Help ka tarasa. An free ka laka. Wan kisa. Mibidisdiara na ni purag ba manapya. Kuna ais ka pali lakara. Yawan awiyatem. Yawan diara kum text ka na yawan aisi ka ikian bago sinsat na 3 months kara. Stadita kiya balawan na ni bukka stadita kiya bara. King David ulban ka na di ba wan mariki sa witin ba dawan ra kakaira tara palisa. Minit kung barat akas biaka ka. Muhikilaykiran naman ni kumi ba ni walis ma ba nakisa raya kamba. Yawan kumi ba ni rate pali dawan ra kakaira saki. David ba kakaira tara palisa dawan dukiera dawan karnika anusa help ka laka please wala raw tin sipsakras ba. Help ka laka dawan winabawan balba witin kakairasa. Anu witin nusa dawan ba witin David bago ko ayap ti biara rakan temuy na dawan ba kakairakan. Ayap ti biara rasin witin si piukuras kan ba witin klera ima aisi sa lawan ulban kareon laki kay kuetem. Manakumi ba ni bapat yang bisura wika pre lawan ulban ka handa 39 ba bors kan sud ba isi kay sumukilay kranane. Kan bara diera tara wan marikisa. An dawan sins kalaka du kireo na system witin bapiwa na ni or time ka na ni basin kakairasa. Witin kakairasa wan raya kabila reon dia beriya ba. Bago sintat paskan ka na sud bara ya ba. Bapat lawan na ayul beri kabila ay raya ka ais ka ba. Dawan ba kakairasa. An bapat yon wikluan na rastadita kay balan para sinwan marikikan dawan ba papas karakum sa mo kilay kranami.
anuitin ba papas krabaku diara sud banusa sinyo wana ni kumibane mebi namit mana ni walis ma mabi selular kum mihtam rabarisma baha selular ka ba papas kriga kumbrisan papas kriga ba baha selular ka inside ka bilara dia bara basud kakaira samu kilekran mebi kru kau sirpi kalau paskan ka kau sirpi lupe basinu tin kakaira sa baku sinsa dawan manraya ka manyang raya ki kau inside ka muhtara kau diara sirpi lupe basinu tin kakaira samu kilekran babat yawana ni once malkan kalalki kawikan man mawan ra yang dusi na ni basi piuku keraskan diara tara mo hiligran kuna yon saita ki aweti mon marikisa dawan ba aisi ka tabaku yawan ra kakaira bara or diara reit kasut nubara wisi yawana ni sibri diara mo hiligran ni yawan kauni baha ba no kakaira taki munuki yawan witin kau lama rabal di mayasa kan manan yang duki taka wan master ka jijas kre duspirhin ra panista kanan pruan mo hikilekran witinay kasak ka bayawan ni rawan ke duki ra sin la Roma nulban ka 3521 ra wanay si babakon dawan bara ba duki ra wanay sitem please na ni sutra yawan laki kay kuya bara dawan baras tihimutilara raitira pruan na ni resta kia batilara baku sinsat please na ni satra lalma tanira muna tanira tas baiki sakan ka walwal laki kay gutem dawan babara sa muhilay karan ni please sutra dawan bara sa si wiras dawan badis na please karabaman sa sampli kay kumiyan si wiras dawan badis na radio kanamit aisis na narabaman apya muhilay karan ni dawan namit yang walsa an manani walsa muhilay karan ni utin karnika aiska tara pali brisa. Bapat David Bilawisa, please kung misinapo sa bila wala lal katwibya ka, please kung misinapo sa yung bara wiyaya, yung yukwais na bakul ka daw na ikaibiyapya. Apya mo hilay ka rin. Bahaba, mestek ka kumsa. Ibrulban kawan triba yun, naisi kay kuitem palwan mariki sa diya, tas ba, dawan ba tas ba, papas kirikan bakul sin sa tas ba, handil mo ni sa oray mihtarabri sa bila wala. Mahkadan takiwaya du kiara mo hilaikrana ni. Dawan ba diara sutnusa. Anu itin diara sutnu kakaira baboy, witin sipsa yawan na nira helpuan muna. Man ra help may muna ani yang rasin. An bago sinsat wan tabay kaya karnika ay mawala rawan kaya. Bahaba yawan ni kumibani, kupyambra, sinskambra, mangkia kaus mo hilaikrana. Mahkadan takaya du kiara. Uplan ni kumapara. Dawan ba diara sut kakaira sayo nuwiyo yatem. Baku sinsat kau mebiraya kamra lukan kamra kau secret tihmu kara yuku kibris manisut ba dawan ba kakaira sa wiyo yatem. Uplan ni mebi ay lukan kara sibrin kumbaku brisa. Baku kakamu hilay kira diamata smalkan ka yamni naniba story yamni naniba. Bila kaikan ka kumsayaw na ni kumiyumbani wandukia bahabalugi kaikian si kayaram kabedawan na iwa kumibanira bless one munan kami.